September is already here, and so is the new school year. That's why I'm here. Where? In Piran, of course. This is where my place is during the school year. As you can see, I'm fortunate enough to be surrounded by the sun and the sea. Знаешь, когда мне все надоедает, я могу спокойно прийти сюда и расслабиться. Отсюда я вижу гору Триглав, самую большую гору в Словении. А также глазами могу объять весь Пиран, всю Италию, а также Хорватию. And all of this is related to the infinite horizon upon which I start to daydream. О боже мой, школа, все, мне пора. Warum ich hier bin? Weil ich meine Zukunft auf respektvollen Beziehungen, Wissen, Kreativität aufbauen will. Am Gymnasium Piran ist das möglich. Stiamo davanti al mio posto preferito, la mensa. È un luogo dove posso mangiare oppure bermi un caffè. Adesso Gaia vi presenterà il resto della scuola mentre io vado a bermi un caffè. Ciao ciao! Suis-moi. Tu reçois toutes les informations au premier étage. La bibliothèque, le secrétariat et la salle de conférence. Au deuxième étage, il y a des classes d'histoire, de sociologie, de géographie, de langue slovène et de langue étrangère. Ich lerne Fremdsprachen, sodass ich frei um die Welt reisen kann, mehr Arbeits- oder Studienanlagen habe und keine Angst habe, um neue Aufgaben aufzunehmen. Al tercer piso puedes aprender matemáticas, química y biología. Si aún no puedes más, siempre podrás relajarte con una vista maravillosa. ¿No crees? Convéncete tú mismo. Ma come vola via il tempo? È già ora di merenda, il mio momento scolastico preferito. Volete venire con me in caffetteria? Offro io. Ya ves, finalmente, la libertad. Peut-être tu penses que 4 ans dans un lycée c'est une longue période, mais pendant ce temps, je suis au bord de la mer, je copie mes doigts des autres et tout ça me paraît génial. Gymnasium Piran, vers d'ici.